sa hrvatske strane i centralnog tima sa austrijske strane i u kratkim crtama pokušati vam predočiti naš demand proces u malo više detalja na ovom konkretnom primjeru, odnosno George projektu. Današnje izlaganje zamislila sam na način da na kraju prezentacije imamo otvorenu diskusiju, pa ukoliko ćete imati pitanja ili komentara o ovoj današnjoj temi, moći ćemo zajedno prodiskutirati što vas zanima i što vam se učinilo zanimljivim. Još jednom za početak da se i sama predstavim, moje ime je Vanja Kovačević-Ladić, u Erste banci radim 2 godine, radim kao samostalni poslovni analitičar i zapravo od samog početka rada u direkciji poslovne analize sudjelujem na George projektu. U Erste banci imamo vrlo jak IT sektor u kojem većinu razvoja radimo mi interno. U sektoru je zaposleno više od 300 ljudi, uključujući developere, testere, poslovne analitičare, a lokacijski smo smješteni u 3 grada, konkretno u Bjelovaru, u Rijeci i u Zagrebu. U direkciji poslovne analize koja je dio IT sektora zaposleno je 40-ak kolegica i kolega. Podijeljeni smo u 2 službe, a sukladno većim poslovnim cjelinama kojima se bavimo smo podijeljeni u timove. Konkretno, evo recimo, ja sam dio tima Digital i zadužena sam za rad na George projektu. Osnovne funkcije kojima se bavimo u direkciji poslovne analize su zapravo analiza poslovnih procesa, modeliranje poslovnih procesa, sudjelovanje na razvojnim projektima i podrška njihovoj implementaciji, prikupljanje i definiranje korisničkih zahtjeva, suradnja s korisnicima i razvojnim timovima naravno, izrada konceptualnog prijedloga rješenja za veće i opsežnije poslovne zahtjeve, zatim izrada funkcijskih specifikacija aplikacijskih rješenja, kontrola kvalitete i testiranje funkcionalnosti i tu je važna i samoinicijativnost u iznošenju prijedloga za unapređenje sustava. Evo sad, nakon ovog kraćeg uvoda možemo mi krenuti s našom današnjom konkretnom temom, a to je George, odnosno ispričat ću vam nešto više o tome koja je uloga poslovnog analitičara na ovom našem George projektu. Pretpostavljam da ste do sada svi već imali prilike čuti, barem za George, za našu novu modernu digitalnu platformu na razini Erste grupe, a možda ga neki od vas već i koristite. Vjerujem da ima među vama oni koji su se i zapitali zašto je George baš George. Vjerujte mi, odabir imena nije bio slučajan. Znači, George je dobio ime po nazivu za autopilot u pilotskom žargonu i to je naziv kojim su pioniri avijacije tepali svom autopilotu u avionu i rekli su "We'll let George fly for a while". Obzirom da je inicijalna ideja bila da aplikacija bude baš toliko intuitivna poput autopilota, ime aplikacije se nametnulo samo od sebe. To u praksi znači da će George pratiti navike korisnika i na temelju njih, na primjer, opomenuti klijenta ako primijeti da nije izvršio plaćanje koje inače redovito izvršava na taj način, ili primjerice samim unosom imena ili naziva pronalazit će brojeve računa primatelja. I radi se o tome da su sve akcije maksimalno pojednostavljene tako da se mogu izvršiti sa što manje koraka i što manje ručnog unosa podataka. Vjerujem isto tako da već znate da Erste banka ne postoji samo u Hrvatskoj, nego se radi o grupaciji banaka sa područja srednje i istočne Europe. I George je platforma za digitalno bankaranje koja se već koristi u Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Rumunjskoj, sada već nešto više od pola godine u Hrvatskoj, a od nedavno i u Mađarskoj. Radi se o platformi koja će u skoroj budućnosti zamijeniti našu trenutnu net banking i m-banking aplikaciju. Sad, na ovom slajdu prikazan je vremenski tijek
projekta sa nekim od ključnih datuma, tako da si možete vizualizirati naš put gotovo od idejne faze pa do implementacije na produkciju. Znači, prvi razgovori o projektu krenuli su krajem 2016. godine, nakon čega je bilo potrebno definirati i isplanirati cijeli scope tog grupnog projekta, odnosno internet banking rješenja George u web i mobile verziji, pa preko razvoja API-a i prvih web funkcionalnosti do toga da smo u 6. mjesecu 2019. godine bili spremni za prvu web transakciju i pilot produkciju sa osnovnim funkcionalnostima u koju je za početak bio uključen lokalni tim. Zatim je uslijedila produkcija mobilne aplikacije, isto tako u početku za lokalni tim, nakon čega su se uključivali i drugi djelatnici banke, a polako nakon toga su se dodavali i dodatni korisnici, odnosno krenula je pilot produkcija za Friends and Family korisnike, te smo se na taj način i pripremali za veliki go live u rujnu 2020. godine. George je zaista izuzetna platforma za digitalno bankarstvo na koje je vrlo brzo nakon puštanja na produkciju bila implementirana funkcionalnost cash loana i digitalnog onboardinga putem kojeg je klijentima omogućen u potpunosti digitalni onboarding, otvaranje tekućeg računa, realizacija gotovinskog kredita, zapravo u samo nekoliko koraka i bez odlaska u poslovnicu i bilo kakve papirologije. Cijelo to vrijeme mi smo omogućili paralelan rad naših postojećih rješenja za internet i mobilno bankarstvo, a jedan od sljedećih koraka nam je, zapravo i to će se dogoditi u vrlo bliskoj budućnosti, je gašenje naših postojećih kanala m-bankinga i net bankinga i potpuna migracija korisnika na George koja će se dogoditi nakon implementacije još ponekih funkcionalnosti. Sad, znate i sami da bi se nešto zamijenilo, to baš i ne ide preko noći, nije samo plug and play. Obzirom da su ove aplikacije zastupljene u više zemalja, u Austriji postoji cijeli tim, odnosno cijela organizacijska jedinica koja radi na razvoju aplikacije za sve zemlje članice grupe. Oni pokušavaju držati aplikacije što čišćima i što jednostavnijima za korištenje. Naravno, svaka zemlja ima neke svoje lokalne specifičnosti, primjerice od platnog prometa pa sve do nekih pravnih informacija koje trebamo poštovati, tako da se George u tom smjeru treba prilagoditi određenoj zemlji. Sad, iako je tim u Austriji odgovoran za razvoj Georgea i svega onoga što klijent vidi na ekranu, ipak to nekako moramo i lokalno povezati sa našim sustavom banke i uklopiti se u naše poslovanje. Za to imamo formiran projektni tim u banci koji sav taj posao mora i odraditi. Znači, s jedne strane tu je tim u Austriji koji je odgovoran za za razvoj front-end dijela aplikacije, s druge strane tim u Hrvatskoj koji je odgovoran za back-end razvoj i cijelu komunikaciju našeg sustava sa Georgeom. Tim u Austriji je poprilično velik tim, obzirom da rade za sve zemlje članice grupe. Oni su podijeljeni u takozvane tribe-ove, a svaki tribe se sastoji od nekoliko squadova. Squadovi su timovi koji su odgovorni za isporuku funkcionalnosti određenog dijela aplikacije. Primjerice, jedan squad je odgovoran za platne naloge na webu, drugi je za platne naloge na aplikaciji, treći za pregled transakcija, četvrti za kartične funkcionalnosti, što znači da u pravilu svaki dio platforme je pokriven sa timom ljudi koji su specijalizirani za ta područja, imaju širu sliku i pokušavaju držati red u svim zemljama. Svaki squad ima svog product ownera koji upravlja backlogom, ima poslovnog analitičara koji je zadužen za analizu zahtjeva iz backloga, programere koji su odgovorni za razvoj i testere koji to sve na kraju istestiraju i provjeravaju da li je isporuka sukladna definiciji zahtjeva. Ono što je specifično, tim u Austriji radi agilno, znači isporučuju u sprintovima koji traju u pravilu 2 do 4 tjedna, dok mi u Hrvatskoj još uvijek radimo više iterativnom metodom rada.
To znači ukoliko imamo zahtjev koji je poprilično velik, ali vidimo da su neki dijelovi neovisni jedni od drugih, možemo ih isporučiti odvojeno. Znači, ne moramo čekati da se razvije apsolutno cijeli zahtjev i tada i planiramo na taj način i isporučujemo u iteracijama. Svaka iteracija mora biti što bolje analizirana, znači ovdje je prvenstveno odgovornost poslovnog analitičara. Nakon analize ili paralelno radimo dizajn rješenja, sve to dokumentiramo da se imamo na što osloniti kod potvrde zahtjeva, razvoja i testa. Nakon toga slijedi razvoj, test i isporuka na produkcijsko okruženje. Od nedavno smo i mi kao lokalni tim u virtualnoj organizaciji podijeljeni u value stream i imamo skup ljudi koji dedicirano radi na razvoju novih funkcionalnosti na Georgeu. Konkretno i ja kao business analist sam dio value streama i zapravo 100% mog angažmana odnosi se na rad na Georgeu u value streamu. Ovdje sam stavila i sličicu kako cijeli proces i izgleda, ova sličica zelenih i crvenih kvadratića. Znači, radi se o tome, kao što sam već spomenula, da imamo dva tima, centralni u Austriji i lokalni u Hrvatskoj. Svakom timu se mora ispostaviti zahtjev. Epic na high level razini centralnom timu otvara product owner, te se paralelno lokalno otvara ideja i to uglavnom radi poslovni analitičar za nas lokalno. Nakon što prođe procedura odobravanja i odredi se kada će se raditi na kojem zahtjevu, slijedi detaljna analiza zahtjeva pri čemu se koristi behavior driven development te se paralelno ispostavljaju API tiketi, odnosno prvo se isporučuje gruba specifikacija, a nakon toga centralni tim lokalnom ispostavlja API-je i tada mi radimo razvoj s naše strane. Također, detaljna analiza provodi se i s lokalne strane i vrlo je važno napomenuti da i naša analiza mora biti usklađena s centralnim timom, ali mi moramo uzeti u obzir i lokalne specifičnosti i zakone. Centralnom timu ispostavljamo specifikaciju za front aplikacije s lokalne strane i brinemo o tome svemu što moramo pokriti da bi sustav funkcionirao. Razvoj na austrijskoj strani, što zapravo slijedi i test. Prema tome, možete vidjeti da je centralni tim zadužen za komponente koji su u principu isturene prema vanjskim klijentima, dok se drugi dio uglavnom tiče lokalnog razvoja. Ovdje možete vidjeti dio projektnog tima sa lokalne strane. Naravno, puno je više kolega i sa lokalne strane bilo uključeno u sam projekt, te se broj sudionika mijenjao i ovisno o određenoj fazi projekta. Ali evo, ovdje bih možda istaknula kada pričamo konkretno o ulozi poslovnog analitičara, da je u projekt s lokalne strane bilo ukupno uključeno 5 poslovnih analitičara, ali sa bitnom napomenom da je jedan poslovni analitičar bio konstanta, a ostali kolege su se uključivali ovisno o fazama projekta. Evo, čisto usporedbe radi, u centralnom timu, dakle sa austrijske strane, na George projektu radi 39 poslovnih analitičara. Prije pojave pandemije kolege su naravno mogli održavati sastanke uživo, a sada evo već više od godinu dana sastanke i komunikaciju uspješno održavamo putem vrlo čestih sastanaka, video poziva, chatova, raznih kanala. Zapravo koristimo sve dostupne kanale i za tu komunikaciju. To nam je ponekad i izazovno za pratiti, ali ujedno i recept zaista za dobar uspjeh, jer iako se neki od nas evo nisu ni imali priliku upoznati uživo, zahvaljujući toj dobroj komunikaciji imamo zaista odličnu suradnju i čak dojam i da se osobno poznajemo.
Provest ću vas sada kroz naš demand proces u nekoliko slajdova, zapravo kroz proces koji je nama generalno u banci važeći, ali evo sa nekim projektnim specifičnostima. Znači, prvi korak je taj da poslovni korisnici, odnosno oni koji traže neku izmjenu ili novu funkcionalnost, otvore poslovni zahtjev prema grupnom timu. Ovdje nema ograničenja na broj zahtjeva, korisnik može otvoriti koliko god zahtjeva želi. Za to imamo aplikaciju koju koriste sve zemlje i ona nam je izvor svih informacija i svih traženih zahtjeva od strane poslovnih korisnika. Zahtjev se piše u free formi i korisnik može napisati ili jednu rečenicu ili dostaviti cijeli set informacija ukoliko ih ima. Naravno, što više to je bolje jer je kasnije onda i svima u procesu i lakše. Ovdje je znači glavna odgovornost poslovnog korisnika da popiše sve što želi. Poslovni analitičar ovdje ima konzultantsku zapravo ulogu i podrška poslovnom korisniku za sva otvorena pitanja koja poslovni korisnik može imati oko samog zahtjeva, procesa, aplikacija za unos i sl. Da bi se na nekom zahtjevu uopće i krenulo raditi, isti se mora prioritizirati. Primarno se mora prioritizirati kod tima u Austriji, obzirom da se istovremeno radi prioritizacija za sve zemlje. Prioritizacija se radi u pravilu kvartalno i na temelju prioritiziranih zahtjeva za određeni kvartal kreće se i raditi po istima. Ovdje također primarnu ulogu ima poslovni korisnik, obzirom da se oni moraju izboriti za zahtjeve koji žele da im se odrade u određenom kvartalu. Poslovni analitičar ovdje isto, kao i u prethodnom koraku, podrška poslovnom korisniku, ali se ponekad prije same prioritizacije od nas traži da sakupimo neke informacije relevantne za određeni zahtjev, odnosno da čak napravimo neku inicijalnu high level analizu koja će pomoći poslovnom korisniku u lakšoj prioritizaciji tog zahtjeva, a poglavito kada se radi o našim lokalnim gapovima koji primjerice naš M-Banking recimo ima, a George po defaultu nema. I znali smo nailaziti na slučajeve gdje mi lokalno bez pojedinih funkcionalnosti ne bismo mogli dalje, a oni inicijalno nisu bili dio Georgea i za Austriju su to bili poprilično veliki zahtjevi. Nakon što je određeni set zahtjeva isprioritiziran za određeni kvartal, tada kreće interna analiza i interno planiranje. Prvi korak je priprema konceptualnog prijedloga rješenja, odnosno KPR-a, a to je dokument koji uvijek radi poslovni analitičar, naravno u suradnji sa tehničkim dizajnerom i poslovnim korisnikom koji se na kraju mora i složiti sa tim samim dokumentom. Cilj ovog dokumenta je definirati scope na high level razini, jer ne mora značiti da sve što je prioritizirano u Austriji automatski zahtjev za nas, ali vrijedi obrnuto. Poslovni analitičar kreira high level use case-eve koji nam služe kao podloga za definiranje internih poslovnih zahtjeva. Dokument može imati i 30 use case-eva koji možemo možda formirati u primjerice 8 zahtjeva. U pravilu mi pokušavamo povezati što više use case-eva koji utječu na isti proces u jedan zahtjev. Dokument osim poslovnog procesa treba sadržavati i tehničke informacije, odnosno što će se i koji programi trebati mijenjati određenim zahtjevom. Na kraju dokumenta trebaju biti i high level procjene po timovima na koje će izmjene imati utjecaja, da bi ih se kasnije moglo lakše uplanirati. Finalizirani KPR se usuglašava zajedno sa poslovnim korisnikom i službom sigurnosti, a nastavak razvoja po CR-u, odnosno zahtjevu, moguće je tek nakon potvrde ispravnosti i razumljivosti samog dokumenta.
Nakon pripreme KPR-a, idući korak je planiranje zahtjeva proizašlih iz tog KPR-a. Glavni biznis analist na projektu odgovoran je za plan pisanja FSD-ova po zahtjevima i on treba dogovoriti i stajati iza danih datuma isporuke funkcijskih specifikacija i obavezno se pridržavati tih danih rokova. Sve značajke koje smo definirali u KPR-u u funkcijskoj specifikaciji definiramo puno detaljnije. To je također dokument koji uvijek radi poslovni analitičar i isto tako u suradnji sa tehničkim dizajnerom i poslovnim korisnikom. On se na kraju isto tako mora i složiti sa samim dokumentom. Na projektu funkcijsku specifikaciju usuglašujemo lokalno, ali je potrebno usuglasiti i sa grupom, budući da ne možemo raditi front aplikacije bez beka, ali i obrnuto. U ovom dijelu detaljno se opisuje budući proces, način rada aplikacije, novi ako se uvodi nova aplikacija ili izmijenjeni ako se mijenja postojeći proces. Važno je napomenuti da je potrebno raspisati ne samo idealan scenarij, već i sva neregularna stanja za koja se traži sistemska dorada. Ovisno o kompleksnosti tražene izmjene, glavna poglavlja u dokumentu mogu imati više podpoglavlja razvojnih po nekakvim logičnim cjelinama, na primjer ekranske izmjene, izmjene funkcionalnosti obradnih programa, izmjene izvještaja i sl. Na kraju je važno priložiti sve dokumente koji su relevantni za traženu izmjenu i koji su korišteni pri izradi funkcijske specifikacije i mogu kasnije pomoći pri boljem razumijevanju iste. Tu sad konkretno pričam na primjer o nekakvim zakonskim podlogama, primjerima izvještaja, dodatnim uputama i pravilima, suglasnostima različitim koje su bile potrebne pribaviti i sl. I znači nakon detaljno raspisane funkcijske specifikacije koja sadrži i tehničku specifikaciju, funkcijska specifikacija se usuglašava. Razvoj pojedinog zahtjeva prati definicije navedene u funkcijskoj specifikaciji, a uloga poslovnog analitičara u ovom dijelu je da je cijelo vrijeme dostupan i na raspolaganju za sva pitanja do kojih dođe prilikom razvoja. Nakon razvoja slijedi FAT, odnosno Factory Testing, i nakon uspješno odrađenog FAT-a slijedi i korisničko testiranje. Prilikom korisničkog testiranja poslovni korisnici detaljno testiraju razvijene isporučene funkcionalnosti, pri čemu je također vrlo uska suradnja poslovnog analitičara sa poslovnim korisnicima, budući i da je sama uloga poslovnog analitičara u svakom trenutku biti upućen u ono što je isporučeno i na koji način bi trebalo funkcionirati i pratiti izvršenje test case-eva. Na poslovnom analitičaru je također analiza i komunikacija oko eventualnih otvorenih defekata koji su utvrđeni prilikom testa, ali vrlo često i sam poslovni analitičar i aktivno sudjeluje u testu. Mi na projektu za sve to koristimo Jiru za komunikaciju sa grupom, a Jiru koriste i ostale zemlje u grupi i ona nam je izvor svih informacija i svih traženih zahtjeva od strane poslovnih korisnika, ali isto tako i naš kanal za komunikaciju oko otvorenih defekata na front-end dijelu aplikacije. Naime, ukoliko mi utvrdimo da imamo defekt i lokalnom analizom zaključimo da se radi o potrebnom fiksu na front-end dijelu, kolegama u centralnom timu otvaramo tiket. Prije potvrde tog defekta, kolege iz centralnog tima sami retestiraju taj opisani testni slučaj, analiziraju ga i ukoliko ga potvrde i suglasni su s njim, fiksiraju. Nakon čega je potreban ponovni retest defekta i nakon toga, ako i mi sami sa lokalne strane utvrdimo da je sve u redu, možemo zatvoriti i lokalni defekt i centralni tiket.
Nakon potvrde korisničkog testa u točno dogovorenim terminima, usuglašenim i od strane centralnog tima i od strane lokalnog tima, slijedi implementacija potvrđenog rješenja na produkcijsko rješenje. Ponekad nam se release-ovi poklapaju i centralno i lokalno, a ponekad primjerice centralni release prethodni lokalnom recimo tjedan dana. Iako je formalna odgovornost za implementaciju na IT timovima, uloga poslovnog analitičara u ovom dijelu je podrška u pripremi rješenja za produkciju i nakon isporuke na produkcijsko okruženje podrška u stabilizaciji zahtjeva koji uvijek traje unaprijed dogovoreno vrijeme. Ovo razdoblje pripreme rješenja za produkciju također je vrlo intenzivno jer zahtjeva vrlo veliku koncentraciju i brigu o najsitnijim detaljima, potvrdu konkretnih verzija za release, administraciju, kontrolu sve potrebne dokumentacije, koordinaciju svih uključenih strana, ali u konačnici najveća nagrada za sav trud uspješno odrađen release i naravno tada proces kreće ispočetka. Sve ovo što sam vam do sada ispričala, kada ovako imamo nekakvo ograničeno vrijeme prezentacije, može djelovati vrlo jednostavno, brzo i lako izvedivo, no da bismo došli do toga gdje smo sada, bio je potreban velik broj otvorenih zahtjeva, epika, storija, improvementa, zatim otvaranje, praćenje, testiranje, rješavanje eventualnih defekata otvorenih prema centralnom timu, velik broj prijevoda koje je trebalo napraviti i uskladiti. Kako sam već i ranije spomenula, već nešto više od pola godine George je prisutan u Hrvatskoj i svakodnevno bilježimo povećanje broja korisnika i provedenih transakcija. Većina naših korisnika preferira George mobilnu aplikaciju, točnije 92% korisnika su korisnici mobilne aplikacije, dok se preostalih 8% odnosi na web. Mi svakako očekujemo daljnji rast korisnika i u budućem razdoblju, a vjerujemo da će tome doprinijeti implementacija novih funkcionalnosti. Sada, kao i na svakom projektu, imamo i mi izazove s kojima se susrećemo, a to mogu predstavljati već ranije spomenuti različiti način i model rada između timova. Na primjer, kao što sam već rekla, tim u Austriji radi agilno, znači isporučuju sprintovima, dok mi u Hrvatskoj isporučujemo u iteracijama. Onda recimo nerazumijevanje. Znači da bi se proces mogao analizirati, potreban je uz jednoznačnu definiciju, jednoznačan opis svih relevantnih svojstava kako bi se izbjegla svaka mogućnost eventualno različite interpretacije. Nadalje, sudionici različitih govornih područja. Iako je u današnje vrijeme sasvim očekivano i prihvatljivo da svi govorimo engleski jezik i sa kolegama koji nisu sa hrvatskog govornog područja komuniciramo na engleskom, uvijek se može dogoditi da je razumijevanje nešto zahtjevnije nego da se komunikacija odvija na materinjem jeziku. Što se alata tiče, već sam spomenula da je zaista velika količina alata koje se koristi na dnevnoj bazi i ponekad zaista zna biti izazovno pratiti, učinkovito ih sve koristiti. Ali ponekad su i ti alati upravo ključan faktor u kvalitetnoj i efikasnoj komunikaciji sa kolegama u Austriji, ali i interno unutar banke. Što se znanja tiče, pa uz konstantan rad na sebi i cjeloživotno učenje, ipak smo mi svi samo ljudi, nemamo svi i u svakom trenutku istu količinu poslovnog ili s druge strane tehničkog znanja.
Što se komunikacije tiče, to sam već nekoliko puta istaknula, znači ona svakako može predstavljati izazov, odnosno nedostatak komunikacije može predstavljati izazov i smatram da je vrlo važno konstantno raditi na promicanju bolje komunikacije i kada sad konkretno govorimo o projektu, unutar projektnog tima na svim razinama tu komunikaciju održavati točnom i pravovremenom i svim sudionicima osigurati uvijek valjane informacije, na vrijeme odgovarati na upite i slično. I sad upravo ta konkretno jako dobra komunikacija i česta i 100% otvorena je i bila jedan od recepata za uspjeh na ovom konkretnom projektu. Ja bih ovime i završila naše današnje predavanje, odnosno ovo izlaganje. Hvala vam svima još jednom na vašem vremenu. Nadam se da sam vam u kratkim crtama uspješno približila ulogu poslovnog analitičara na George projektu. I evo, kao što sam vam na početku najavila, ako imate pitanja, komentara, možda nekakvih svojih iskustava koje biste željeli podijeliti, imamo sada vremena za to, pa evo, slobodno. Hvala vam još jednom. Hvala Vanja na vrlo informativnoj i zanimljivoj prezentaciji. Osobno mislim da je uloga poslovnog analitičara jako dobro prikazana na jednom ovako kompleksnom projektu. Ajde evo da ja probijem led sa pitanjima. Mene bi zanimalo koliko je, ako znaš naravno, koliko je ukupno ljudi sudjelovalo u George projektu i u Hrvatskoj i u Austriji. Jednostavno, čisto da dobijemo nekakav dojam koliko ljudi je potrebno za razvoj jednog ovakvog proizvoda. Znači i od developera i od poslovnih analitičara. Pa, konkretan broj nemam, ali radi se zaista o velikom broju ljudi, pogotovo kad govorimo o centralnom timu, znači timu sa austrijske strane, obzirom da se tu radi o svim zemljama, članicama grupe, ali tu se radi konkretno o više stotina ljudi uključena. Znači od biznis analista, developera, testera, menadžera i tako dalje. Velik broj ljudi je zaista bio uključen u ovaj projekt. Odnosno je još uvijek. Evo, pozdrav. Imam ja pitanje. Katarina Kukuljan je ispred HPV-a. Evo, super čestitke na uspješnom projektu. Hvala ti, Vanja, što si nam podijelila svoje iskustvo oko samog uloge analitičara na ovom projektu. Mene zanima, kad govorite lokalno, da li ste koristili, da li su vam analitičari bili svi zaposlenici, baš ako nije naravno tajna, da li ste koristili i analitičare koji nisu bili zaposlenici Ersta, bilo lokalno ili u Austriji? Da li ste koristili tu opciju? Super, hvala na pitanju. Svi kolege poslovni analitičari su i konkretno zaposlenici Erste banke, tako da i ono isto što sam na početku istaknula, u našem sektoru Org IT-a imamo zaista baš i velik broj ljudi i zaista većinu lokalnog razvoja mi i interno radimo. A što se konkretno poslovne analize tiče, da, to su bili isključivo zaposlenici Erste banke, da. Ok, hvala. Nema na čemu, hvala na jako zanimljivom pitanju. Bok Vanja, evo jedno pitanje s moje strane, Denis Jakov je ovdje. Evo, da li ste imali situaciju da vas tipa Austrijanci challengiraju neke zahtjeve ili da smatraju možda da nije potreban ili obrnuto u smislu da li ste imali zahtjeve da vama ne trebaju, a da će biti isporučeno, odnosno kako ste rješavali lokalno te stvari ako vam nije potrebno ili obrnuto?
Pa dobro, ne bi možda u tome smjeru gledala, nije baš da smo imali zahtjeva koji nisu nama potrebni, ali imali smo zahtjeva koje smo mi s lokalne strane trebali zapravo challengeirati austrijsku stranu, jer mi bez njih nismo mogli, nama su bili recimo nekakva zakonska obveza koji nisu, recimo nisu bili predviđeni u inicijalnom dijelu Georgia. I to je ono za što smo se mi s lokalne strane trebali izboriti. Kako je to prolazilo? Pretpostavljam da ste imali nekakve faze, da se dovedete na nekoliko tjedana, mjeseci, da se dovedete neku i povjerenje i pretpostavljam, nije to tako lagano. Sad je ispričati, ali pretpostavljam da je teklo malo. Da, nije bilo jednostavno i pogotovo neki od tih naših zahtjeva su bili dosta izazovni za kolege sa austrijske strane, recimo nešto što je nama prilično normalno u smislu, ne znam, poziva na broj ili takvih nekakvih stvari, bili su kolegama sa austrijske strane dosta izazovni i da, trebalo se tu izboriti za te zahtjeve, ali kažem, mi bez tih realizacija ne bismo mogli dalje, tako da morali smo se boriti za njih. Slažem se. Hvala ti na odgovoru. Nema na čemu. Hvala na pitanju. Halo, zdravo, Arnela ovdje, jel me čujete, jel mogu ja da postavim pitanje? Čujemo, slobodno. Vanja, nisam vas vidjela, pa sad vas vidim, sad je u redu. Ništa, ja radim u bankama preko 16 godina na poziciji demand menadžera, poslovnog analitičara i radim na grupnim projektima i imam, mislim, mnogo pitanja za vas, ali ja ću vratiti evo samo na prvo pitanje, odnosno i najvažnije pitanje koje ja vidim u ovom trenutku, baš me zanima iz vašeg iskustva, koliko se rola biznis analitičara preklapa sa nekim drugim rolama u takvom projektu. Recimo, developer, team lead, da li vrši ulogu biznis analitičara, sam developer na kraju, da li vrši ulogu biznis analitičara jer ima komunikaciju sa grupom, poznavanje engleskog, ne znam, i tako nekih stvari. I drugo pitanje, evo, koliko je poslovni analitičar odgovoran za rokove, jer to sam vidjela na jednom slajdu isto, da je bilo kao poslovni analitičar odgovoran za rokove, za isporuku različitih dijelova iteracija ili aplikacije. U redu. Hvala vam na pitanjima. Sad, što se tiče ispreplitanja uloga, konkretno bilo je, mislim još uvijek ima, dosta ispreplitanja uloga. Čak sam, čini mi se, negdje i spomenula da prilikom konkretnog korisničkog testa, koji je inicijalno dio zadatka zapravo poslovnih korisnika, tu se vrlo često događa da i poslovni analitičari aktivno sudjeluju u samom korisničkom testiranju. Onda s druge strane, iako mi formalno na ovako velikim projektima imamo i projekt menadžere, tu se isto dosta isprepliče i uloga poslovnog analitičara sa projekt menadžerom. Što se tiče komunikacije sa Austrijom, mi smo imali taj, ajmo reći, uži projektni tim i zapravo smo svi sudjelovali u komunikaciji i sa užim projektnim timom kolega iz Austrije. Tu je, da, apsolutno komunikacija na engleskom jeziku i kažem, to je ono nešto što u jednu ruku i nije toliko komplicirano, ali opet nije onako tečno kao što bi recimo bilo da je isključiva komunikacija samo na hrvatskom jeziku. Drugo pitanje, ispričavam se, podsjetite me, molim vas.
Da li su bili, mogu samo ponoviti, da li su bili analitičari odgovorni za rokove? Mislim da je kolegica pitala. Jeste, da. ja govorim. Hvala. Hvala. Da, tako je isto, već sam, čini mi se, spomenula, tako je, business analyst, odnosno spomenula sam kako je u sami projekt bilo uključeno više poslovnih analitičara, ali to samo u pojedinim fazama projekta. Uvijek je jedan poslovni analitičar zapravo konstantan na projektu i on je zapravo imao tu ulogu BI leada i njegova odgovornost je poštivanje tih rokova, isporuka FS-ova u danim rokovima i tako dalje. Tako da, imao je poslovni analitičar i tu odgovornost za rokove. Dok, na primjerice, za razvoj funkcionalnosti je ipak odgovornost developera. Vanja, ako može ponovno pitanje Katarine, zapravo prenosim pitanje moje kolegice iz HPB-a koja nešto ima problema sa mikrofonom. Bilo je njeno pitanje zapravo koliko je okvirno bilo CR-ova. Spominjali ste da ste vjerojatno imali i lokalne CR-ove, pa koja je to uopće količina CR-ova? Znam da ta brojka možda ne znači puno jer ovisi koliko je pojedini CR, ajmo reći, težak u nekim man daysima, ali ono čisto osjećajno. Da, ne možemo govoriti o baš ovo što ste sada rekli, o tome da su svi CR-ovi bili niti podjednako veliki, ali možemo govoriti o 80-ak CR-ova. Eto, onako čisto da se dobije dojam. Hvala. Nema na čemu. Evo, ako mogu ja još jedno pitanje. Na prezentaciji je bilo prikazano da, naravno, poslovni analitičar komunicira i sa poslovnim korisnicima. Sad, budući da su, pretpostavljam, ovdje poslovni korisnici bili i u Hrvatskoj i u Austriji, da li to onda znači da su naši poslovni analitičari komunicirali i sa austrijskim poslovnim korisnicima, a njihovi analitičari sa našim poslovnim korisnicima, ili smo se držali svako svojih? Komunikacija poslovnih analitičara sa naše lokalne strane zapravo je bila komunikacija sa poslovnim korisnicima ovdje lokalno, dok smo mi komunikaciju sa grupom imali onako kao jedan uži projektni tim. Isto tako s njihove strane nikad nije bila jedna osoba, uvijek je to bio nekakav uži projektni tim, iako je svako od nas imao jednu dediciranu osobu, konkretno kod nas je to product owner, a sa austrijske strane recimo delivery manager, koja nam je onako bila prvi spok za kontakte i komunikaciju. Okay. Od ovih izazova koje ste nabrali na zadnjem slajdu, šta bi rekli ovako, koji je bio najveći, koji je bio najizazovniji? Pa ne znam, teško je istaknuti jedan izazov. Zaista trebalo je vremena da se prilagodimo i tom načinu rada i toj komunikaciji. Primjerice, zaista velik je broj alata s kojima radimo, preko kojih komuniciramo, pratiti sve to, ne propustiti ništa. Bilo je potrebno stvarno napraviti jedan dobar plan i onako dobro sve sudionike procesa uključiti u to, podijeliti točno uloge da se zna tko što radi i kažem, na taj način uspjeli smo uspješno, rekla bih, i voditi ovaj projekt.
Koje ste sve alate, IT alate koristili za modeliranje procesa, ako ste imali takvu potrebu ili tako nešto? Rekli ste da ste koristili Jiru kao alat za komunikaciju. Da, kroz Žiru smo znači komunicirali, znači kroz nju smo otvarali poslovne zahtjeve, kroz nju smo otvarali eventualne tikete, odnosno prijavljivali određene defekte. Tu su se radile i dominacije poslovnih zahtjeva i tako. Što se tiče modeliranja i samog razvoja, tu bi više trebali zapravo informacije naših kolega developera, tako da ne bi se sad tu upuštala u nekakve... Jasno. Mislim da ste koristili možda neki alat za modeliranje poslovnih procesa, neku notaciju, use case ili BPMN ili tako nešto slično, jeste to koristili. To nisu sada neki alati za razvoj, to su više alati za modeliranje poslovnih procesa, čisto za bolju komunikaciju i kolaboraciju na projektu kad imate više zainteresiranih strana, vidim kod vas je toga bilo. Pa ajmo reći neka skica procesa vam smanji sigurno 5-6 listova teksta poslovnog zahtjeva. Jasno je, kažem sad, evo ne znam kako bih vam bolje, da. Jasno, samo pitanje, to je, mislim, ti alati su alati koji se koriste u poslovnoj analizi, pa sad čisto da li ste tu našli neku vrijednost njihovu upotrebu, recimo ne znam, ja jedan. Pozdrav, Tomislav Renko iz Erste banke. Pa evo Pozdrav, ja ću skočiti. Pa znači use case je jedan od sastavnih dijelova KPR-a, a KPR je jedan od sastavnih dijelova SDLC-a u Erste banci, znači to je svakako jedna od metodologija koju primjenjujemo za opis poslovnih procesa, a između ostalo koristi se i ARIS, sve više i više poslovnih modela je složeno u ARIS-u. Eto, Vanja, ne možeš zamjeriti što sam uskočio. Apsolutno ne zamjeram, nego... Da, možda ja nisam u startu dobro pitanje razumjela, tako da isprika onda s moje strane, ali dapače, evo, hvala Tomislave. Hvala. Vanja, još jedno pitanje. Da li ste imali širenje skopa, kako ste se nosili sa time? Kakvi su bile tu vaše iskustva baš na ovom projektu? Da, naravno, nailazili smo i na takve situacije širenja skopa gdje smo zapravo trebali se prilagoditi tijekom samog razvoja i naravno vidjeti što nam je to nosilo, koliko znači su ti zahtjevi bili veliki, ukoliko se skop širio, možda su to samo bile nekakve sitne dorade zapravo ili je zapravo bilo riječ o nekakvim većim intervencijama, ali naravno morali smo, ovisno zapravo o čemu je bilo riječ, i prihvatiti te stvari, isprioritizirati ih i naravno uvrstiti u naš plan i pozabaviti se njima. Mislim da ovako velikim projektima je realno očekivati da i do toga dođe. Evo, hvala Vanja što je rekla. Anela, imam 1000 pitanja za tebe, pa s obzirom da nismo live, popili bi neku cugu nakon ovog. Možda se uživo vidimo čisto radi razmjene iskustava, stvarno ne želim privatizirati pa dajem priliku drugi da pitaju, evo, tebe i Jelenu, bit ću slobodna pozvat na jednu kavu dok se procijepimo.
Da, slažem se, pa ja se isto nadam da ćemo imati priliku se i svi i upoznati i evo sudjelovati na ovakvim meetupovima i uživo. To je onako stvarno velika vrijednost je toga i razmjena iskustava neprocjenjiva, ali evo još se moramo držati ovog online načina i dobro je da imamo tu mogućnost, ali evo nadam se ja isto da će svemu tome nekako brzo doći kraj. Imamo li možda još pitanja? Bog, Marko Šole iz HPB-a. Pitanje jedno, kratko samo. Rekli ste u jednom trenutku da su se korisnici prilikom prioritizacije zahtjeva morali izboriti za svoje zahtjeve. Na koji način se to odvijalo zapravo? I ko je odlučio o tome? Vanja, mogu ja i na ovo odgovoriti? Može. Može. Mislim da ne postoji... Znači, ne postoji univerzalan odgovor na ovo pitanje, ali kao i svakom drugom projektu, znači, situacije su se ponekad rješavale na nivou uprave. Znači, tu moramo biti iskreni jedni prema drugima, ali takav život živimo i tako se stvari na dnevnoj razini dešavaju. Dakle, ako je postojala stvarno opravdana poslovna potreba Erste banke Hrvatska, ukoliko nismo mogli na našim nivoima utjecati te probleme riješiti, ne često, ali ponekad se problemi rješavali na nivou uprava. Ok, hvala. Znači, svugdje je isto. To je život, nema tu sad. Da. Oni su ipak vlasnici aplikacije, oni su odgovorni za user experience, oni su odgovorni za stabilnost te aplikacije i njima je integritet te aplikacije na prvom mjestu. Može još jedno pitanje Tomislav, može jedno pitanje, možda ili Vanja. Gdje ste vodili prioritete? Je li to bio prioritizirani nekakav backlog u Jiri ili baš tehnička izvedba, slaganja prioriteta? S obzirom da ste se razilazili, koliko sam shvatila, u tom agilnom pristupu, odnosno iterativnom pristupu koji se primjenjuje više lokalno. Čisto me zanima tehnički kako su bili složeni ti CR-ovi, ajmo reći, za lokalni razvoj. Je, backlogovi, ali znači prioritizacija, ono što sam navela centralno, znači austrijski, oni zapravo rade prioritizaciju kvartalno. A mi smo se onda nekako zapravo prilagođavali tome i gledali zapravo da je lokalni razvoj nekako uvijek prethodio tom dijelu austrijskog razvoja, odnosno razvoja front aplikacija. Dobro. Da, budući da se sad bližimo i... Da, bližimo se već i kraju. Čini mi se da nema baš više ni pitanja. Vanja, hvala još jedanput na vrlo zanimljivoj prezentaciji i odgovorima i diskusiji. Davno nismo imali toliko pitanja nakon izlaganja. Hvala svima što su se odazvali na pozivu i vidimo se na sljedećem meetupu. Hvala vam, vidimo se, hvala vam svima na ovim jako zanimljivim pitanjima. Nadam se da vam se svidjela prezentacija i da vas je zapravo onda i to i potaknulo na sva ova pitanja. Hvala još jednom svima i nadam se da se uskoro vidimo i uživo. Hvala, pozdrav svima. Hvala, pozdrav. Hvala.